Pozdrav gospodo, možda se pitate zašto mazim mačku kao da sam kralj, ali ja jesam kralj. I am the king! U današnjoj epizodi ćemo pričati o vanzemaljcima i veoma drugačijim controversial topics. Welcome to Luka and Ilija Show. Ćao ljudi, ja sam Luka i u današnjoj epizodi ćemo pričati o vanzemaljcima. Sad, dugo sam razmišljao šta da pričam zapravo u ovoj epizodi, pošto neki ljudi veruju da postoje, a neki ne. Naprimjer, mene su moji roditelji od početka učili da oni postoje, pošto bilo mi je malo čudno da od svih tih planeta u univerzumu da smo mi kao jedini, sad to mi isto... Matematika tu... čudnije, teže malo ide. Sad, razmišljao sam kao kako oni bi mogli da izgledaju, da li bi oni bili nekom našem obliku ili... This is like, whoa. We're the center of all conspiracy theories. What? Obama is one of us. Whoa. We caused 9/11. What? Really, Aaron? What? That's a crazy conspiracy theorist. You didn't know Obama was reptilian? Ili da li bi to sad bila kao nešto energija, ja nemam pojma. Postoje različite kao teorije zavera da zapravo vanzemaljci i gušteri su došli na našu planetu, da su oni među nama i da oni sad će nas kontrolišu. Ne znam, sumnjivo mi je. Imam veoma svoje neke poglede na to. Zanimljivo mi što Elon Musk je nedavno rekao There's a 1 in billions chance that this is based reality. Da mi živimo u nekoj stimulacionoj realnošću i da zapravo što mi vidimo sve oko nas zapravo ne postoji, nego da je to sve neka stimulacija nekog kompjutera ili nešto treće, ja ne znam. I nevjerojatno niko neće ni znati, možda budem znao za 50 godina. I, ne znam, sve mi je to veoma čudno. Mislim da te neke teme, kad odeš sa njima u krajnosti i na kraju nemaš pojma ništa, izgubljen si, još budeš i depresivan, mislim da nisu realno korisne za diskusiju. Ali, zbog ovog videa ćemo pričati o njima. To mi je sve, ne znam, jako čudno. Kao što kažem, od svih tih planeta ja mislim da i dalje ima neka planeta koja imaju vanzemaljci i mislim da, ne znam da li ćemo u jednom momentu uopšte njih i videti, ali ne verujem u koncept da će oni zapravo doći na našu planetu i uništiti nas, jer ako razmišljate, ako postoje već civilizacije i planete koje su starije po nekoliko stotina miliona godina pre nego što se naša stvorila, mislim da bi bilo realno da su oni već trebali da dođu kod nas i da nas kao unište, ali kao što vidite nisu. Kao što takođe znate da imam veoma veliki broj ljudi koji su rekli da su videli te leteće tanjire, da su videli vanzemaljci i ostale i slične stvari kao duhove, paranoične aktivnosti i to. Ne znam, ja to nikad nisam video i nikad nisam imao nikakav doživljaj sa time. A sada, postoji različite gledanje to da i FBI zapravo našo vanzemaljci, da ih oni kriju, jer ako je svijet čuje da vanzemaljci postoje, to će napraviti veliki konflikt između različitih gledišta na stvari, da će biti veliki nered u svetu, da će se ljudi pobuniti, bit će veliki haos. Veliki haos može da realno nastane ako se u jednom momentu vidi da vanzemaljci zapravo postoje. Sada, neki isto veruju kao u teoriju Rothschilda i sve da su oni zapravo neki vanzemaljci, da oni drže zapravo generalno drže sve federalne banke, da kontrolišu kako ide novac, da oni kontrolišu ekonomiju i sve to i da su oni generalno glavni majstori i glavni vrhovni vladari iz senka. Ja sam 100% uveren da postoje određene grupe ljudi u svetu koje kontrolišu velike procese, te velike sektore u svetu i industrije. Sad, da li postoji neka veća sila koja sve to održava i okreće, ne znam, nisu mi moji špijuni još dali te informacije, vidjet ćemo, možda saznamo nešto novo danas, ali što god budem novo saznao, ja ću to vama proslediti, kao što znate, ja sam tu da otkrijem sve tajne našeg univerzuma i da podelim to sa vama, tako da vidimo se. Yeah, out in California, counting up my blessings. Only 24 with a multi-million-dollar pension off my catalog. That's cause I'm a don, like Cheeto, cause I'm on. And I got more songs than the Beatles, whoa.